Mr Magic kwiVuma Breakfast Show. Actions gonna kwinto ezokusiza kakhulu emqondo wakho nangokucabanga nemicabango yakho and uNkulunkulu ufuna udepende kuyena uNkulunkulu yakususa kwi comfort zone akubeka endaweni yakho kube ngathi uyahlukumezeka ndiyazi uJehova ukuthi ukubeka noma ukufuna ukubizela entweni ephakemeyo abantu bangakhomba ukuthi bona bakubeke phezulu kube nguJehova oshoyo ncomayo ukuthi mina ngikubeke phezulu. Bishop sibingelele kuseni kwiVuma FM. Sonto bomkhulu angikubingelele mfowethu kanye nabalaleli bonke bomsakazo iVuma FM 103 kwi WhatsApp Breakfast Show. Mfowethu ekuseni namhlanje uyibona liphiso iso lokubola noma iso lokutshala uthini la Bishop? Ya namhlanje ngifuna ukuthi kumlaleli ungazibuki ngeso lokubola noma abantu bekubona ubolile kodwa wena ungayibuki ngeso lokubola zibuke ngeso lokutshala. Sure. Ake ngibeke kanjena ke manje. Ngayibuke ngeso lokubona ibuke ngeso lokutshala noma abantu sebeshilo bathi ubolile kodwa ungayibuki ngeso lento abayishoyo. Sure. Ngoba uNkulunkulu akakubona uyilento abantu abayishoyo kodwa ukubona uyilento uNkulunkulu akwenzele yona ukuthi ube. Waza Bishop was. Angeke ngithi yonke into ezo multiplier kufanele iqale ivumele ukubola. Yonke into ezokwandiswa. Sure. Kufanele iqale ivumele ukubola. Sure. Ma uthatha uhlamvu ulifaka emhlabathini ukuze lilethe isivuno kufanele liqale libona. Yeah. Ukubola kusho iprotection. Ngesikhathi kuyisizini yokubola usuke uvikelwe. Ngesikhathi abantu bekhuluma ngephunga lakho usuke uvikelwe. Ngamanye amagama kusho ukuthi ngesikhathi abantu bebhizi bethi usotobe ubolile bekhuluma ngokubola kusuke kuyisizini uNkulunkulu akufihla kuyo ukuze bangakulimazi ngoba bebona ukuthi ngathi kuphelile ngawe kanti uyavikelwa ukuthi uyokhumula lengubo enephunga egcineni kosuku kuzovela into emilayo enamandla. Sure. Was ma ungasubuke zonke izimo odlula kuzo noma umlalela adlula kuzona uzothi ma uyibuka uyibuza ukuthi wedlula kanjani kodwa ma uphuma kuzo uphuma kuzona usunamandla. Ingakho ngithi usuke engaphilanga umuntu kahle ekhanda uma ngabe edlule esimeni angaweli nalutho alifundile. Uma besoqhubeka nemessage ezolo besizothi uma bekudabula bayeke badabula ienvelope kodwa wena gcina imessage elotshwe kuwe ngoba into esemqoka akuyona ienvelope kodwa imessage ebhalwe kuwe. So ke masithi ke musukuzibuka ngeso lokubola abantu bazokukhuluma ukubola kwakho bakukhuluma ungabolile musukhala jabula ukuthi njengoba ngikuyisizini yokubola ngifihliwe yonke into ngithi sotobe yonke into ezoba namandla yonke into ezokwanda kufanele iqale ibole ngesikhathi ibolile ayingakhutshwa ukuthi ibolile ngoba ukubola kusho protection ngoba abantu bazokuyeka bangakwenzi lutho ngoba bethu ubolile kanti uyafihlwa la ngaphakathi kwena kunento kufanele ivele eyandayo. Ake ngibuyise uma sike sakhuluma ngeqanda einsukwini ezedlule uma iqanda lizozala inkukhu izozala inkukhu eziningi kufanele eqale kuvukela iqanda libola ukuze abalidlayo bangalidli kanti liza nezinkukhu ngaphandle kokubola kweqanda wekha ama braai pack ezitolo power angiphindi ngaphandle kokubola kweqanda kuphela ama braai pack ezitolo kuphela iKentucky kwa KFC kuphele into ethandwa abantu ngoba lento ethandwa abantu kufanele iqala ibona namhlanje kingakho sithi ungazibuki ngeso lokubola kodwa sibuke ngeso lokutshala. Ake ngiye ngasekuphetheni ke sonto uyazi ukuthi ngoDisemba sihlele nonkosikazi thatha ingane sayihambisa ekhaya bese ngithi yazi ngashukela inyama kanjani namhlanje ebese ukuthi hamba uyobraya lapha yakwashisa inyama ubuye mina ngizokwenza Steve Papa kodwa ke ukuze sidle kahle lento wophatha utamati. Nangempela mangihamba kwasho ukuthi ngifika late sekuzovalwa ebusha ngoba sayicabanga late lento. So ke mangifika lapha besikhathi bengishisela inyama bese ngiqalaza kulabo mama abadayisa etafuleni ngimbono yedwa wayesesele ngoba kwasekuntambama usele nje neziqa ezimbili zika tamati. Ngigijime ngekulo mama mangifika kulo mama lo tamatisi wakhe sewubolile. Mangibuza ukuthi imalini utamatisi wakhe angitshela ukuthi u10 isiqa siqale sinegotiate ukuthi hayi mama lo tamatisi ubula ukwazi ukungidayisa ngo10 yini mina nginegotiate iprice ka tamatisi ukuthi ngifuna ukuyodla
Hayi ngithi mama ungcono yehlisa imali ngoba manje uyabona usune imbuzana ubolile. So ke agcine sevuma lo mama anginikeze utamati wakhe ngo5 Sure. Kuthi mangiphenduka kuvele kuma omunye ubaba nje oyifakela amabhuzu naye eze kulo mama azofuna utamati. Lo ngushile mina ubole kakhulu futhi usunephunga. Athi mayifika lo baba wathi malini utamati wakho mama athi u10 rand. Lo baba khipha u20 anikeze lo mama. Bese ngima mina ngithi hayi kahle baba lo tamati subolile. Wena ngothenga kanjani ngo10 mina ungithezele ngo5 Angibuza umbuzo wodwa lo baba athi manake mfowethu before sikhuluma indaba yeprice lo tamati wena uthengelani ngithi mina ngithengela ukuyopheka athi inkinga phakathi kwami nawe umehluko ukuthi wena uthengela ukupheka mina ngithengela ukutshala okusho ukuthi lento wena oyibolile kimina ibolile kimina lento othi ibolile inembewu phakathi ngamanye amagama inenhlamvu emila so ukuze ngithola inhlamvu vele fanele kubole lo tamatisi so okusho ukuthi abantu mabekubuka abantu bakubuka ngendlela abantu abadlayo sotobe bakubuka ngeso lokubona kodwa abantu abatshalayo babona imbewu entweni ebolile okusho ukuthi noma sewubolile kukhona abantu abazobona ukuthi ya bekufanele kubole lento engaphandle ukuze kuvele lento emilayo ngoba mayingabolile into engaphandle ayiveli into emilayo efihlwe kuwe ngaphakathi yingakho yonke imbewu engena emhlabathini ifakela into eyodwa emhlabathini ukuthi akumili into engaphakathi akuboli into engaphandle ukuze kuvele into emilayo engaphakathi yikho ngithi ke kumlalele ekhaya musuku uzibuka ngeso lokubola kodwa sibuke ngeso lokutshala ngoba mawusibuka ngeso lokubola uzobola futhi mawusibuka ngeso lokubola abantu abakubuka ngeso lokubola abantu abadlayo and mase bedlile bakhohliwe wena kodwa abantu abakubuka ngeso lokutshala bavele uthi ubolile kodwa babona imbewu kuwe bathi mangathatha lento ebolile inembewu phakathi and mangathola lembewu ngayitshala noma ngabe ibolile lento kodwa izongilethela isivuno ungasibuki ngeso lokubona kodwa sibuye ngeso lokutshala ngikhuluma nosisi ngikhuluma nobhuti ngikhuluma nomama ngikhuluma nobaba mhlasimbe emphakathini sebemwriter off bamtshela bathi ayikho indaba yakho bamtshela bathi konakele bamtshela bathi kusasa likho ngithi mina dlula kulabantu abakubonayo ngoba bona bakubuka ngeso lebhodwe lokuthi ubolile kodwa uNkulunkulu ukubona ngeso lokutshala kutshalwa kunokubola kuvuke kunokuphila unamandla afihle kulembewu encane ongayiboni kodwa uma ungayivumela kubola ingaphandle lakho lento engaphakathi kuwena inamandla okumila isanganisa umhlaba. God bless you, man of God.